Akit king CCTV footage, ingdadala kita babaeng iti, keti king pedestrian lane, king barangay Sagin, syudad ning San Fernando, magalas 7 ning bengi, inyang July 8, Martis. Kaibat mo ning pilang segundo, mela pares siya king motorsiklo. King viral post ng Marco Tungol Tolentino king Facebook, kinilalaying biktima bilang Ichit Rivera, meto nga retired mestra king San Fernando Elementary School at aktibong miyembro ning San Fernando Cathedral. Agpang kang Louis Clemente, pamuntok ning City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO, tambing yang midala king hospital ing biktima, kabang atsune king kustodiya ning PNP, ing motorcycle driver Ameka Lapares Keti. Right after the accident, may endorse siya po PNP and of course makadetain niya kanyan po for proper action. Panayan din kanyang mayari ng police report with both parties. Baka nita po nung nano yung manitang aplikasyon duda whether mag-prosper yan into a case ni or may pag-settle na po. Makanin niya po kanyan. Iti naman, ing kulait ng Clemente, kareng hanggang motorista. Kakalungkot man po, maski pa po kompleto na po rin katamang traffic facility, pero nung talaga pong rin katamang driver, kulang na po disiplina, ang po itang karelang consideration king safety, atin pong malilyaring makanya. Nanyapin po sana yung pagkasabi ming mayap, kareni pong katamang motorista, lalong-lalo na po itong bengi, extra careful po, kay but parati pong maingat yung dalan, tang disiplina. Kalupan na po nita at king pedestrian lane katamo pong may aksidente pero ay pa po making safe pa kabil yan all the while balo na lilipat siya mong masalese kabat may aksidente pa po. So again, it's a case of human error pero then po pwede lang pong iwasan nung maging disiplinado lamang po rin driver tamo. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.